Imyaka 55 y'amavuko, imyaka 15 ku mwanya w'umukuru w'igihugu, umugore umwe wemewe n'amategeko, abana 6. Inkuru ya Pierre Nkurunziza naho irangirira. Pierre yabaye umwe mu baperezida bakomeye bayoboye igihugu cy'u Burundi kuva ku wa 26 Kanama 2005 kugeza ku itariki ya 8 Kamena 2020. Iki akaba ari cyo gihe Pierre Nkurunziza yayoboye iki gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo wavutse ku wa 9 Nzeri 1964 avukira mu murwa mukuru w'u Burundi ari wo Bujumbura. Kuva uyu mugabo yaba perezida w'u Burundi mu 2005 yagiye avugwaho byinshi, nko kuba yari umuyobozi ukunda kuganira n'abaturage be akagira n'amashyengo menshi. Mu 2015 ubwo Nkurunziza yararangije manda ye ya kabiri, ishyaka rye ryamutangaje nk'umukandida mu matora yiyamamariza manda ye ya gatatu. Ibyo byateje imyigaragambyo ikomeye n'intambara mu gihugu, kandi benshi bahasiga ubuzima. Ariko ibyo ntibyabujije Nkurunziza kongera kuyobora igihugu cy'u Burundi muri manda ye ya gatatu. Mu kwa gatanu muri uwo mwaka nibwo Nkurunziza yasohotse mu gihugu, ariko nyuma y'igihe gito Godfroid Niyombare atangaza ko yamuteye kudeta. Ariko nyuma y'iminsi 2 gusa Nkurunziza yagarutse mu gihugu, yigarurira intebe ye, abamugambaniye barafatwa, abandi barahunga. Muri Nyakanga 2015 Pierre Nkurunziza yongeye gutorerwa kuba perezida w'u Burundi bwa gatatu, nubwo yari afite abanzi benshi. Ushobora kuba wibaza uti, ese Pierre Nkurunziza yari muntu ki? Mbere yuko nkusubiza, ndagusaba gukanda iryo jambo ritukura ryanditswe ngo subscribe, maze ukazajya ubona byinshi tubagezaho, yaba amakuru mashya agezweho, ibyegeranyo byuje ubwenge hamwe n'ibindi. Njye uri kumva ndi Migabo kuri chaîne ya YouTube ya Migabo Updates. Pierre Nkurunziza yavukanye n'abavandimwe 7, ariko 2 baza kwicwa mu ntambara yo mu 1993. Nyuma yaho abandi bavandimwe be 3 nabo barishwe, maze Pierre asigarana na mushiki w'umwe. Mu 1994 Nkurunziza yashatse Denise Bucumi, maze babyarana abahungu 2. Uyu mugabo n'umugore we bemezaga ko ari abakristo, kandi bifatanyaga n'abandi bakristo mu gusenga. Nkurunziza yakundaga gukina umupira w'amaguru no gutwara igare. Yatangiye gukina umupira w'amaguru afite imyaka 5 gusa, kandi aho yagiye yiga hose, yaba muri primaire, muri secondaire no muri kaminuza, yabaga ari mu ikipe y'ikigo. Nyuma yo kurangiza amashuri ye, yabaye umwarimu, aba n'umutoza w'umupira w'amaguru. Nyuma nibwo yaje kwinjira muri politiki, agenda azamuka mu ntera gake gake.
Nubwo yabaye umunyapolitiki ukomeye, Pierre urukundo yakunze umupira w'amaguru naho rwagiye. Yakomeje kuwukina kandi ashinga ikipe ye yiswe Hallelujah FC kandi akora akademi katozaga abana bagera kuri 300 gukina umupira w'amaguru. Ariko uyu mugabo yagiye avugwaho ibikorwa byinshi byo kwica abantu, ibyaha byibasira inyokomuntu hamwe no gutoteza benshi. Ku wa 7 Kamena 2018, Nkurunziza yatangaje ku mugaragaro ko atazongera kwiyamamariza kuba perezida w'u Burundi, kandi ubwo amatora yabaga muri 2020, Nkurunziza ni yari mu bakandida bahataniraga uwo mwanya. Bisa naho uyu mugabo wari umaze imyaka myinshi ahanganira intebe y'ubuyobozi yarananiwe kandi yemeye gutuza agatanga agatego. Ariko ibyo ntiyabashije kubigeraho kuko Pierre yapfuye ataratanga umwanya we w'umukuru w'igihugu ngo uwo watsindiye kumusimbura ariwe Evariste Ndayishimiye. Ku wa 8 Kamena 2020, Pierre Nkurunziza nibwo yapfuye, ariko urupfu rwe rutangazwa ku wa 9 Kamena 2020. Raporo ya leta ikaba ivuga ko iminsi 3 mbere yaho Nkurunziza yari ameze neza kandi ari gukina umukino wa volleyball mu rugo rwe mu murenge wa Ngozi. Ariko ku itariki ya 7 Kamena uyu mugabo yararembye maze ajyanwa mu bitaro. Nubwo ijoro ryo kuri uwo munsi Nkurunziza yorohewe, umunsi wakurikiyeho ibintu byongeye kuzamba. Pierre yatatswe n'indwara y'umutima kandi ntiyabashije kurengaho kuko yahise apfa. Ibyo byose byabaye nyuma y'iminsi 10 gusa umugore we Denise ajyanwe mu bitaro i Nairobi muri Kenya kuvurirwa indwara ya coronavirus. Nubwo benshi bemeza ko iyi ndwara ishobora kuba ariyo yishyuye umugabo, yaba ikigo gishinzwe ubuzima cyo mu Burundi cyangwa icyo muri Kenya ntibaremeza niba ibyo ari ukuri. Nahangaha nsoreje iki kiganiro. Njye wumvaga nari Migabo kuri chaîne ya YouTube ya Migabo Updates. Ntiwibagirwe gukanda subscribe.